Namar kejing sapriang kejing pang COVID-19 ha gejala bat ban ombo iki kena pulih ha kejing ma. Kesorkar jela ha kakar artrik menta ubnai kala shimegarai ba menta kesenam kan om penlong ya ka selection test na gebenta ki kena ke basong ha ka kelas 10 bat kelas 12 ndai kini ki kena ke lebe ke examen final keban penlong da ka Meghalaya Board of School Education MBOS. Menteri Ketenat Pulih Putih ke Jela bala kemen romboi ulong ba kesorkar Jela kelas megarai bahkan omdon ka selection test na gebenta ki kena ke menelek examen secondary school leaving certificate SSLC bat ka higher secondary school leaving certificate HSSLC keban peniat dek MBOS. Ulong bagi kena ke besyabat ne fail ke selection ha kesenam arajar kat kendai ndai ke bakwa ban le biang ha ke selection menta kesenam kinyo ekalat menelek bet ya ke examen final. Habakli la kesorkar ka don jing tumu ban rai ban penpas ne ban penkeu kelas betno e brok ki kena skul. Uba la ke ban romboi ulong baya kena kebenta 4 rai AA ndra ya mentahi la syem tang ya karai ha kebedai bat ka selection test. Habakli lano kesorkar kan syem karai ban plepurano egi skul ha kejela. Menteri ulong ba kesorkar kan sa syem karai ndra kan bisharu om tang ya ki skul kebaran hasor. Ndra wat iki bahan nong kendong kam tam ha bagi kena ikla do adok pran de kendai benai ya kejing pulia jongki. Uba la kemen romboi ula penti kena bakano kono karai ka bagi sorkar kan syem ha katayo banwan kan omla ban long ke bapaka ndai ke ban long pedeng ha ka bagi kena kini ojing mentoi pada ke baburu akmat ya kejing kot jingkia jongki. Ba ka SSLC bat ka HSSLC ku kelas 10 ba kelas 12 how nusnem kan nomdon selection ki kena kin la ban appear be ya ka final da ka ba but ya ki procedure ki ba ki dehi ban le tekane karai kam de tangin tausnem shubu menta ki don ki kena ki bahau arjar ka kendai ki fail ya ka selection ki kwa biang banyele selection honusnem dan marbangim pelong te ngin ailat hi yakiru ba kin appear ya ka final jongki claim dayale ya ka selection kane ka kanthop ya baro yaki school ki bari recognize ta sarkaru bat ki bayale private kamot DSEO dan ka DSEO hakalyang ka kelas 10 kanum kondok ya ka SSLC selection test hanusnem ki candidate kinla ban apply ban yele ya ka final jongki kane ka rai ngishim tang nak benta une usnem kane ka rai kanum replicate haki we pat kisnem namar bangi kermen haki snem wan ka situation ka jinglong jingman ka perthai hakalyang ka koi ka khia ngathrai kan jemi lano ka sarkar kan simya kharai ban beteng ban pleno ki school ne bakan ang yat kan ka jingkhang ni ki school ban plong ni taki regular class pi kamlong ka basuk bangin rai ngi haban da bishar habangi bishar ngim bishar tang na benta kisor ngi bata ngi persyang ro ngi pej kham tam ya ki nong kondong ki ba ladu la prak ndai benai ki ladu ya ka jiple jong ki nga ong ya ki tu ki ba bun ki school ki ba ambyang ki network ki ba bun ki school ki ba ki khna kim don ka kata ka capacity ba kin thet ya kita hikan jet kenang bakin yo ya kata ka jing hikai den tak daw ngi haban perkhat bin pabin kenthop ya ka ko ka khia jing kena tekan no order ka bangin shim hakni hakan ka tiyo ka banwan kalong kala ban ngin ai ka jing ya pher hanong kondong kumno hasor kumno bat ke ka bagin le tabangan kren shwa ya ka taru kampat long hadu bangin darai da kumwe krishmut